isihambeli sethu. Ngibonge futhi nanokusihlonipha ukuthi-ke aphinde avume ukuba nathi kuso lesi sigayigayi esinamandla somsakazo. Asikuthathi kancane lokho. Siyakubonga, siyak-appreciate futhi ngey'ndlela zonke, even on behalf of abalaleli bethu, even on behalf of i-management. Ngiyafisa ukuthi-ke nginikeze umfundisi ithuba lokuthi asibingelele egameni likaJesu. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kokuqala ngimele kumphathi wesiteshi egameni likaJesu. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu kumfundisi wethu uJele. Ngiyafisa-ke siliqale lolu daba, kodwa-ke ngaphambi kokuthi-ke siliqale, kuhle ukuthi-ke singene kulama description nama terminologies izwi lenkosi eliwasebenzisayo, ngoba izwi liye likhulume ngokuhlubuka, liye likhulume futhi ngokuwa, ukuthi umuntu uhlubukile noma umuntu uwile. Kodwa-ke uthola ukuthi manje akuqondakali noma-ke asiqondi ukuthi-ke kahle ukuthi akube isima kanjani. Kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuthi-ke siqhubeke nodaba, ukusithathe usibeke ekuthenini uma kuthiwa umuntu uhlubukile kusuke kukhulunywa ngani, uma kuthiwa futhi umuntu uwile kusuke kukhulunywa ngani. Asazi noma mhlambe yinto ethi ayibe yodwa, noma into ethi ayifane, noma into efuzene kodwa ehlukile. Sicela-ke usisize kulolo hlu, ukuze-ke masiqhubeka singena kwezinye izinto sibe nokuqonda okuphelele ukuthi uma sikhuluma ngokuhlubuka noma ngokuwa sisuke sikhuluma ngento enjani. Bazalwane, kafishane ngizochaza noma ngizoletha umehluko phakathi kokuwa nokuhlubuka. Ngizokhuluma kakhulu egameni likaJesu ngendaba yokuhlubuka. Ukuhlubuka bazalwane kahle kukusuka from the real doctrine, ulandele esinye isifundiso esingasiso esiqiniso. Umuntu osuke esazi isifundiso esiyiso wasuyasuka walandela esinye isifundiso esingesiso seqiniso, ngoba sinye isifundiso. Sho njalo uPaul athi munye uNkulunkulu, munye yinye inkosi, yinye nenkolo, munye ubhapatiso. Sinye isifundiso abazalwane kumele bame kuso, ngoba uPaul khona amagama engiwathanda kakhulumayo, uthi njengenyanga yokwakha ngabeka isisekelo, omunye wakha kuso, owakhayo kumele aqaphele ukuthi wakha kanjani. So sinye lesisekelo singuJesu, lesisekelo sime kuso sisekelo esiqinileyo noma esiyiso. So uma umuntu ehlubuka usuke esuka kuleso sifundiso leso esiyiso, introduce isifundiso esingesiso, esingasiseendlini kaNkulunkulu. Kunezinye izinto ezenzakala njengoba sibona kwenzeka qhubeka ibandla liqhubeka lihamba. Ukuqhubeka kwebandla lihamba, kuziningi izinto eintroducekayo phakathi endlini kaNkulunkulu. So ezenza ukuthi abantu bagcine bangayazi into eyiqiniso. Kodwa isifundiso sinye nje bazalwane, isifundiso lesikhuluma ngoJesu yena yedwa ayinkosi nomsindisi. So umuntu ke mayisuka leso sifundiso leso noma introduce ezinye izinto ngaphezulu leso sifundiso leso, kusho ukuthi lo muntu lo noma ephakathi endlini kaNkulunkulu, noma embiza uJesu, noma ezila, noma ekhuluma ngezilimi, lo muntu uhlubukile ngoba usukile from the real one, usukile from the real doctrine wafaka esakhe noma walandela esakhe. Umhlubuki loyo noma ebiza igama likaJesu but uhlubukile. Kuyezwakala bese kuthi-ke kumuntu owile. Uma sikhuluma-ke ngomuntu owile, yena usuke kanjani, noma-ke ukuthi akube ulayini owodwa, kube noma ukuthi akube yinto efanayo. Umuntu owile umuntu oshiye uNkulunkulu ngenxa yezimo nangenxa ashiya uNkulunkulu walandela abanye uNkulunkulu, omunye ushiya uNkulunkulu alandele abanye uNkulunkulu, omunye ashiye uNkulunkulu ngenxa yezwe lamanje. Khona amazwi akhulunywa uPaul ngabantu wayibiza uTimotheo, athi shesha uze kimi ngoba uDema wangishiya ethanda izwe lamanje. Futhi umuntu onjalo owile emseni kaNkulunkulu. And omunye mayiwile kuyadepend uwe kanjani. Omunye mayiwile akabe sangena ukungena kwasenkonzweni, omunye uyamdelela uNkulunkulu, uyamthuka uNkulunkulu, omunye uvela ayakhonza nje abanye uNkulunkulu straight, kubona cha ubani esewusukile eNkulunkulu, somshila uNkulunkulu, sewulandela abanye boNkulunkulu. So lo muntu lo uwile.
Hayi no kuyezwakala kakhulu baba. Mhlambe ke siyafisa ukwazi la ekuthenini ke imuphi umsebenzi okufanele wenziwe ibandla uma ukutholakala ukuthi kukhona umuntu owile noma ke olimele. Umsebenzi ke webandla ukwenzani ekuthenini phela lo muntu agcine elithola usizo angafeli esigangeni. Before kuphendule lo mbuzo kunencwadi etholakala kwabaseGalatia chapter 3. La uPaul ubhalela ibandla laseGalatia uthi onina amaGalatia angaqondiyo ngubani oniloyile nina enalotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethele esiphambanweni na. La uPaul ubhalela abazalwane baseGalatia. Abazalwane baseGalatia bayamazi uNkulunkulu noma bayamazi uJesu, kukhulunyiwe ngoJesu kubo, bambonile uJesu empilweni zabo. Okwesibili abazalwane baseGalatia bebebhabhadisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele, bayamazi uNkulunkulu but basuka esifundisweni esiyiso. Basuka labazalwane sokhumbula bengamaJuda, basuka kulesifundo esiyiso balandele le Judaism system yokuthi kumele benze something ukuze kubonakalise ukuthi basindisiwe. Therefore uma sekunjalo umoya engcwele akasa-operate lapho ngoba umoya engcwele ungamandla la ambula uJesu. So mangabe ngingasakhulunywa ngoJesu umoya engcwele akasekho active kuleyo into. Uma sekumele ngenze umsebenzi yami ukuze kubonakala ukuthi ngisindisiwe, umoya engcwele akasenayo access kuleyo into esuke ngiyenza. So uPaul yababhala ukuthi yena amaGalatia angaqondiyo niloyo ngibani thatha ngoba benihamba kahle benigijima kahle ngubani onithile ngoba niqale kahle kumoya manje sengigcina enyameni. So abantu abahlubukile ke banjalo baqala kumoya bagcina enyameni, bagcina sebehlanganisa izinto bathi baphike namandla kaNkulunkulu. Isizathu saloko abanye noma bephakathi bekhuluma ngoJesu uyasindisa but kunezinye izinto ezintwana abayiphathayo to boost amandla kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu noma ivangeli kaJesu lesishumelayo aliboostwa alilekelelwa. Omunye ekhaya uthi uNkulunkulu usiza ongisizayo, lo uNkulunkulu engimkhonzayo akadinge isizo lwakho. Buza enye indoda eBhayibhelini, iBhayibheli ilanga babekade belanda umphongolo, lithi iBhayibheli inkabe behamba ngazo zashelela. Le ndoda kuthiwa uZi lithi yazama ukubamba inqola, uNkulunkulu wayishaya afa leyo sikhathi because yayizama ngamandla ayo ukulekelela uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akasizwa, uNkulunkulu akalekelelwa, uNkulunkulu ngamandla. Noma ngabe kuthiwa inkabi wayibona ziyashelela uZi but there was no need, asinakho isidingo sokuthi azame ukubamba into kaNkulunkulu ngoba ingamandla. Ngabuke ngathi yawa kadayiwi. If sesafika esikhathini lakho sicabanga ukuthi into evangeli ngathi yawa kanti la inamandla khona. So ngizama ukucacisa la ekhaya ukuthi uma ngabe ke sekwenzakela umzalwane walimala emseni, umsebenzi webandla munye nje ukuthi umkhalele kuNkulunkulu. Empeleni bekungamele kuze kufike leso sigaba ukuba ibandla belikuyiposition. Ngoba ibandla elikwiposition ibandla lomthandazo. Ibandla lomthandazo libona impi iseza. Liyakwazi ukutshela umfundisi kunempezayo. Liyakwazi ukutshela ibandla lime bazalwane noma kuthiwa kuyakubhizi kuyadunyiswa but kusuka umuntu othandazayo athi bazalwane let us stop this. Kuyibona impi ezayo. Let us siphakamise izandla ze lift our hands and sithandaze uNkulunkulu. Bathi bamezele ngisho ukuzila ukudla ngoba abantu abathandazayo bayibona impi iseza. Abadinga ukuthi kuze uze awumuntu ukuze kuthandaze. Sonke isikhathi siyaphesha ngoba sithandaza njalo sisebenza umsebenzi onzima ngoba sithandaze. Sibona umuntu Nkosi yami enkonzweni umbona umzalwane sekhulelwe nje. Kunamanxusa labantu bayathandaza abanamehlo kodwa ababoni. Haleluya. Ubona umzalwane sekhulelwe kanti uyajola lo. Kanti siyamhlabelelisa kangaka uyajola. Kanti ushaya ikeyboard nje uyaphuza, kanti uyashumela nje uyalala wenza konke. Ivangeli lehlukanisile. Ivangeli lithi umuntu uphila impilo engcwele. iBhayibheli liveze lathi ophatha izitsha zenkosi makabe ngcwele. So ivangeli esishumelayo it's a holy gospel elikhuluma ubungcwele, elikhuluma iqiniso ngoJesu. So mayise uyileke kanjalo bandla, ibandla malime emthandazweni lizokwazi ukubona impi iseza.
ibandla namanxusa base bakhaleni noma semehlweni empi babona impi iseza ukuthi khona impeza ngakhumbula indaba iBhayibheli ngitshela ukuthi kwahlasela inkosi yase-Asiriya ifuna ukuhlasela umprofeti Elisha lithi iBhayibheli ngelilanga lenceke ithi hey seyesafa nakusihlaselwa Elisha wenzani warelaxa ngoba umuntu othandaza uyarelaxa akatatazeliswa noma uthi uyayibona impi kuthiwa babehlasela beliphethe imkhonto nayo yonke into ongayicabanga yathi lenceke hey sathe safa Elisha lithi iBhayibheli wathi Elisha uNkulunkulu umvula amehlo why athi akavula amehlo ngoba umuntu othandaza amehlo akavuliwe awukwazi ayibikho imiskoli kumuntu othandazayo ngoba amehlo akhe avuliwe emthandazweni lithi iBhayibheli wathi Elisha hey Nkulunkulu this man enginayo ayikaboni ukuthi abangakithi baningi kunabo le ndoda enginayo ayikavuleki namehlo Nkulunkulu baphila kanjani abanye abantu amehlo avaliwe ngoba mina ngicabanga ukuthi ubona njengami lo muntu kodwa akaboni njengami othi mayikhuluma Nkosi imvula amehlo nangaphela avuleka amehlo kungathi uyabuza Elisha usabonani manje uthi sengibona impi yomlilo namahasho omlilo abangakithi ke labo ngoba uma ngabe sihamba noJehova sithandaza kukhona impi lesiyibonayo uma sihamba noJehova sithandaza asiboni nje abathakathi kuphela asibona ama-developers kuphela but siyayibona nempi yasezulwini wahlala ubona abathakathi kuphela awuyibona ingane yasezulwini uthi hey ngibona impi yomlilo yamahasho omlilo ngibona entabeni esizungelezile haleluya ngifuna ukuthi namhlanje omibandla belime kuposition belizoyibona impi iseza ibandla belingeke lishayeke ibandla umfundisi bengeke abe nenkinga ezinkaka ibandla belingeke lishayeke even financially belingeke lishayeke spiritually ibandla belingeke libe nenkinga njalo ukuthetha amacala inkonzo akuyona indawo yokuthetha amacala indawo yokudumisa uDavide ngajabula bethi kimi asiye endlini kaJehova athi ngibona amasanga amagceke eJerusalema athi ngibona inyawo zami sezime kulawo magceke aseJerusalema indawo bazalwane inkonzo indawo yokuyodumisa uNkulunkulu akusindawo yamacala akusindaba yenhlebo akusindawo yeindaba akusindaba yokubuka abanjani but indawo yendumiso ukwebe amehlo ethu bevulekile ngaba siwathetha amacala emjolo yonke leyo into amacala yonke eyokungcola ngaba siyikhuluma ngoba ibandla belizobe lime emthandazweni once ibandla layi-align emthandazweni ngeke sibe nesikhathi seyinkinga neindaba ngoba sokwazi ukubona indaba omama bomthandazo ababuyele kwiposition yabo babuyele emthandazweni uNkulunkulu uzokwazi ukukhuluma ebandleni ayibandla ngehlali lenkinga njalo uma esenkingeni kanjalo ibandla lamkhulekela iBhayibheli lithi uPetro wayekade nenkinga eboshiwe ibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu siyabonga kakhulu hey madoda yaze yanamandla indaba yaze yaphila indaba ukuthi hayi lento ilela emthandazweni ngoba khona umuntu ongeke uzukwazi ukumsiza uma wena ungasondeli kuNkulunkulu ngomthandazo so kuyi-responsibility kesinciphe ukukhuluma ukuthi ubani usenza u1 ubani wenza u2 ubani wenza u3 uzuhleke ngisho ukuhleka hlale edolweni mkhulekise umuntu ukuze zonke izinto usathana suke emnqobile ngazo wamhlasela akwazi ukuthi ke abuye futhi in fact njengoba esho umfundisi ukuthi ukube nali ibandla belihleli kuNkulunkulu ibingeke izivele ingozi egcina isivela siyabonga kakhulu njengamanje ke sothi hulukuqu engomeni bese siyabuya siyaqhubeka nayo ingxoxo yethu bese ke siyahamba singene nakwamanye ama segment esinawo kusemnandi sikhona sihleli sendawonye kusisigayigayi unganyaka